laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal reɓawo yettugol men allahu subhanahu wa ta'ala ndu wanoɗen nelaɗo e muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala ñentinowoɓe e ngol ɗo laawol maɓɓe ha dargal ngal daro. ray ko adi kon fuu ko weltanagol on moƴƴa jarna on kadi ko mawni waɗi neɗɗo mo tawata ko faalaɗo diina laaɓu kakan yiɗuɗo diina laaɓu kakan woni ko nelaɗo alayhi salatu wassalam wonno e mum kon e sahabaɓe maɓɓe ɓen si o yi'i oɗo alhaali mum o laari no fototon ɗoni sengo goo o sunoto moƴƴa, sengo goo o welto moƴƴa. Sengo ngo kanko neɗɗanke on o sunoto moƴƴa ko yi'ugol ndara tawa ko on pay koye tun woni ko sukaɓe tun woni ko jogiti kaɗo diina ka tawata ko kanka woni ɗaɓɓaka kan tawi mawɓe nodditiɓe e makka kan fof ko sakkotoɓe. Donc mo ndaari o yi'i ko wonɗon ley kon on soñja fewtuɗo on ɗon o tawayno wontani mo sunare molanana. Kono si tawi on tigi kadi ndaari sengo goo ka o weltorta ɗon, si tawi o yi'i on o yi'i alhaali nde ɗo saare no woniri ɗo ni ɗum e ɗum mum on jaɓi muññagol tabita e hoore kanɗon diina wondude oɗo soñja fop immorde e taƴede e aybinede e konnede e ko nandi e sifa ɗin ɗon piiji fop o laare o taway emo welti weltare molanande. Ko waɗi alaɗon alayhi salatu wassalam ema kenin hadisi selluɗo wonɗo ko sahihul bukhari hadise oɗo sahabajo maɓɓe maketeɗo mughirata ibnu shu'ba ɓe maki la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala alhaq la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadhalik. ɓe maki ko yehi ha mofte an ɗen boni wo ko ɗe boni, ɓe maki ko yahoyi ha diina kanka yeeɓi wo ko ka yeeɓi, ko yehi ha yimɓe ɓe lundi ɓe sinci bid'aji ko ɓe sinci wo ko ɓe sinci. ɓe maki kono la yazalu iwata sertata ta'ifatun fedde goo min ummati nde tawata ko jiyande e mofte anden. ɓe maki nden ɗon fedde ko fedde nde tawata zahirina ala alhaq ko feeñayɓe e hoore goonga on few. la yadurruhum man khalafahum lorrataɓe tampintaɓe soñjataɓe ha ittaɓe e on ɗon goonga wonɗo wo wonɗo mo tawata lundike ɓe. hay si tawi hawri ko hombotiɓe ɗe siɗi ara kanko jogii dépense maɓɓe on, ma kanko jogii kaɓe walotoɗo, ma kanko jogii koltu maɓɓe ngun dendanangal ko on ɗon neɗɗanke joganiɓe wo ko joganiɓe, si o lundike ɓe kanko neɗɗo on nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki la yadurruhum ɗum lorrataɓe hay dillintaɓe e diina kaɓe woni e mum kam. ɓe maki wala man khazalahum wana on neɗɗo kadi hoppuɗoɓe bimana neɗɗo taƴiɗoɓe. si tawi hawri aduna on fof taƴikeɓe, kala ka ɓe yehi sodugol ɓe yeyatake, kala ka ɓe yehi ɗaɓɓugol haaju maɓɓe o huntatake, kala man neɗɗo mo ɓe tuggi o taƴotoɓe o tuggataɓe o jaabotakoɓe, nelanon ɓe maki ɗum lorrataɓe dillintaɓe e diina kaɓe woni ɗum kam. ɓe maki hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadhalik ha ñande allahu tabaraka wa ta'ala ñaawi ɗeftitugol wonkiji maɓɓe ɗin a tawa fiyake maɓɓe on ko ni woniri ɓe sertata e diina kan fof. idan ɗum ɗo walillahi alhamd allahu tabaraka wa ta'ala o accay yimɓe ɓen ko ɓe boni wo ko ɓe boni nelaɗon ɓe maki alayhi salatu wassalam feeñay hoɓɓe goo ɓe tata kamɓe ɓe jogitoto diina kamɓe gatto e makka.
ولستاب ما كان حديث عبد الله بن مسعود حديث الإمام الطبراني نفلم كان من العنوان بماك عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا بماك فسوف يعود غريبا كما بدأ وتوبى للغرباء بماك إسلام فؤلن كل تيفون الإسلام أريك كل ونو كلام ولنا كبيرة ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة من نالك ونقول لدويلا والفئ والفئ ما بيا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين من نالك كبابرا بأمن أرام بكو أمن فؤلنا نردن تقولي يتوي حوري بيرو هيفرا بفوتين الله عليه الصلاة والسلام بوي إن هذا إلا اختلاق koko wonda e yottinde amen ɗo wonali siwana penale taƴaɗe fefinda ko ɗum wonda jamude dow amen idan ɓe maki dina kam fuɗɗori noon ɓe maki noon fa sawfa yaudu gariban kama bada wana ka wonirno noon kanka dina kanko ka tuŋarankewa ɓe mana dina ka tawata ko ka koɗo ɓe maki ko non kadi ka ruttoroyto aroyay fi akhiri zaman tawa dina kanko garib بماكي فسوف يعود غريبا كما بدأ فتوبى للغرباء جوني نون بماكي مالال مولا نانغال ووداني بييم بتواتا ko wonay be hobbe wondude e kan diina non yani kala ko be memmini ko diina hesa kala ko be wadi ko imo e hesoy kala man ko be wodi ko woni kesun ko kambe addi sahaba be landi be maki famanil ghuraba ya rasulullah ko hombe woni yimbe wonu yaybe hobbe wondude e kaado dina lana alayhi salatu wassalam be maki ko alladina yuslihuna ma fasada an-nas be maki ko be yimbe be tawata ko moƴƴinaybe ko yimbe be bonni kon malum alladina yuslihuna idha afsada an-nas be yimbe moƴƴinayɓe golleji mum ɗin sangande tawi yimɓe ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ko bonnayɓe golle mum ɗe yimɓe ɓe tata ko bonnayɓe kaleji riwaya goo kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ko alladina yahyawna ma amata nnasu min sunnati ko ɓe yimɓe ɓe tawata ko wurnitayɓe konko yimɓe heddiɓe ɓe wari e sunna an on kon mana ko tawata ko jama on warino ha gasi ɓe surri e sunna an on kamɓe ɓe ara ɓe haɓɓito ɓe daro kadi ha ɓe wurnita ɗum ɗo ɓe maki ko ɓe innete alhuraba joni noon cheikh ali mahfouz ɓe maki ka deftere maɓɓe al ibda'u fi madari l ibtida ɓe maki waqtul gharaba ɓe mana sa'a ka aroyta ɗon tawa ko on ɗon sa'a tigi woni ko nelaɗo on sappino dina ka wontay hesa ɓe maki ko on sa'a mo andanɗa hoorema o feppodira e ɗiɗo piiji ɓe maki ko hina sarati sunnatu bid'a wa sarati albid'atu sunna wa sara almunkaru ma'rufan wal ma'rufu munkaran bimaki wa yaqumu an-nasu ala ahli sunnati wal jama'a bittaqbih wat tawbih bimaki ko sa'ande tawata ko woni sunna kon wonti bid'a yeso jama'a yani ko honno sunna wontirta bid'a yeso jama'a ko si a addi goɗɗum a wi'i ko ɗum ɗo nelaɗo on wonno e mum ko ɗum ɓe tabittino e mum tawa non tan yimɓe ɓe hunde heyre ko an fuɗɗi sinkide nde idan ɓe wonti bida a yeeso jama'a ɓe maki sanga tawi bida a wonti sunna e gite jama'a ɓe maki ko honno bida a wontirta sunna yeeso jama'a ko si tawi yimɓe ɓen ɗetti bida aji ɗin ɓe duumike e majji ɓe golliɗi ɓe feññiniɗe ha tawa an neɗɗanke on sa yiɗi a sikkay ko sunna tikino ko annon jama'a o wowtiɗi hattirde wowtugo ɓe maki wa sahara al ma'rufu munkaran ko moƴƴi ko wonti ko boni wal munkaru ma'rufan ko añinigon ko boni ko wonti hande kadi ko ɗum woni ko moƴƴi ɓe maki wa yaqumu nnasu ala ahli sunnati wal jama'a yimɓe ɓen fop ɓe immo e dow e hoore ahli sunnati wal jama'a tawa ko bittaqbihi wat tawbih ko immorde e kaningol fi maɓɓe ñiddina kañum may aybingol ɓe ñiddina fi maɓɓe on kanina hattirde kaningol ɓe maki sa'a kala yiwɗo ɗum ɗo waɗi anne on sa'a non nelaɗo on makuno kanɗon dina ka wonti e on sa'a e on ɗon zaman dina ka tata ko dina hesa ay non gota kala enen no renti ɗum e oɗo zaman idan ɗo fayda min komi mari wasiye komi wiyata on kon ɗo
ko yon wakkilo hattirde wakkilagol ɓeydon andinagol kaɗo dina, ɓeydon andinagol oɗo sunna, ɓeydon tabitugol e makko kadi. Ando wonde kaɗo dina ko dina ka tawata malal bani adama fop ko e makka woni, moƴƴere neɗɗanke fo ko e makka woni. Joni noon an neɗɗanke on si a jokkika kadi balɗo ya jokkuka ko ya anduta wonde sattede no nder ton, ko matun sattireɗa e makka si tawi hawri ko kanka jolitiɗa. ɗum ɗon ko ya habbita ko gila ka naata enoɗa taw waɗa hoore ma wahino lammi naati mi itti hoore an sadaka sonjaji ɗin e tampereji ɗin e tanaji ɗin fo yo ar, par ce que si tawi tun an memi gonga a heɓa yimɓe fiw. wannon ɓe ndaari nelaɗo alayhi salatu wassalam fewno ɓe yiiduno jibrilu alayhi salatu wassalam ka fammere, ɓe sirti ka suudu ɓe sifani yumma khadija. ɓe ndaari ka sahihul bukhari no qissa o yaari noon ɓaɓe immike ɗon ɓe yaadi e yumma khadija haa ɓe hewti ka ɓiɗɗo bappa maɓɓe o Warakat ibn Nawfal. nelaano on sifannikke mo ko ɓe waddi ko e jibril on saati o gonginiɓe o tabintini wonde ko ɓe annabaɓe. hanko mawɗo on tawi o humiɗi o nawi moƴƴa kono allahu no andinnomo defte yawtude ɗin. o wi nelaano on ko yi'uɗa ɗo ko ɗum min janguno e ɗeya defte wonde annabajo arowo sakkitotoɗo nelede on e nelaɓɓen ko ni o yirata. on saati mawɗo o wi o wi hara nun komi suka nun hande mi jokketeno mi ñentine moƴƴa, si nde yimɓe ma ɓen kadi no yaltinoyama ka nder saare ɗo mi walleteno. on saati nelaɗo on ɓe maaki awa mukhrijiyahum, yimɓe am ɓe yaltinoylam. on saati kamɓe Warakat ibn Nawfal ɓe maaki wonde lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa uziya. ɓe maaki ha hande goɗɗo addali sifa ko adduɗa ɗo si wona o lorrete e dow konko addi ɗo. ɗum non gila e annabi nuhu alayhi salatu wassalam ha hewti ɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam. ɗum waɗi allahu gongini on ɗon neɗɗo woni Warakat ibn Nawfal ka qur'anare makko. o wi wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna ila millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinaannakum al-arda min ba'dihim wa wi dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. allahu tabaraka wa ta'ala o wi ɓeɗo heferaɓe fewti nelaɓe maɓɓe ɓen kala nelaɓe ɓe wi ɓe lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna ila millatina, ko goo min yaltina on ka leydi amen ɗo min raɗo on few ma arto wonton e dina amen kan. allahu wi fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. allahu on wahyini e hoore maɓɓe kamɓe nelaɓe makko men o wi min mi fodi on mi halka e toñaɓe ɓen kala sakkotoɗo dina mi halka e mo few mi ittamo hoore leydi. o wi wala nuskinannakum al-arda, min lanna kadi min honna on ka leydi min jeyna on leydi nin min ba'dihim ɓawo maɓɓe few. o wi dhalika nde ɗo fo ɗo rewana onon nelaɓɓen tun dey liman khafa maqami, ko wonande kala hulɗo daroyagol yeeso a ñalande dargal, wa khafa wa'id, o huli kambaji an ɗin o ñiiɓi e dina kan woni e makka. kala wiwɗo sakko tomo wata o hulumi halkay on tigi mi ittaka hoore leydi. oɗan ɓe dendanangal maɓɓe ɓe sakkama e kaɗo dina. ɗum waɗi si tawi nelaɗon tuma ɓe tampina o tuma ɓe tampina. allahu wiyay ma yuqalu laka illa ma qad qila lirusul. nelaɗo a wowlantake ɗo, a yennatake ɗo, a huɗatake ɗo, a aybintake ɗo siwana ko tawata nelaɓe aranɓe attiɓe maɓɓe fof ɓe heeɓi sifa ɗum ɗon ɓe fop maɓɓe. kala man ko andanɗa hoorema ari e nelaɗo alayhi salatu wassalam, eɗen andi kala janguɗo sira maɓɓe no andi tampere, par ce que si ko embargo e wanama embargo ko yoni duuɓi 3 timmuɗi ɓe tippata teppere e nder saare makka no hiɓe ka burure. ɓe wondi e yumma khadija kañum e oɗo mawɗo Abu Talib e seydna Ali en yumma Fatima en e yeddende yeri sahabaɓe gomɗinɓe ɓen hiɓe wondi e ɓen ka nder burure duuɓi 3 timmuɗi. nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe tippata koyngal e nder saare makka nden. goto e maɓɓe suusata si ɓe yeeya ɓe tawi goɗɗo ka makiti ɓe wi yeeyala noon tigi yeeyata.
gooto ala haaje e maɓɓe to neɗɗanke gooto allahu on eltuno tata ko musidɗo yumma khadija ko woni ko ɗaɓɓayno ñamete o naɓana ɓe o yiide e maɓɓe ka burure waddana ɓe ɗum joni si tawi nelaɗo allahu mo allahu ɓuri yidde on ɓe memi kaɗo diina tun ɓe taƴirama yeru koko ɓe taƴaɗo fop ɓe sonjama sifa oɗo sonja mo ɓe sonja par ce que eɗen ganden hoore men no sonjaji ɗi yarino ɓawo ɗum ɗon non fof ɓe sortade kadi e nden ɗon tampere ɗin duuɓi tati ɗon ƴewgol maɓɓe lebbi jeegokki san allahu tabaraka wa taala ƴettitani ɓe neɗɗanke hikkanino ɓe e nokku molanaɗo par ce que allahu subhanahu wa taala ƴettiti bappa maɓɓe mo tawata ko wonnoɗo aynaynoɗo ɓe on mo tawata hare qurayshiyankoɓe ɓen ko on ɗon hulayno fi hewtingol nelaɗo on bone ɓawo ɗum kadi ɓawon ɗon feƴƴini ɓe woni e nden noon sunare lebbi jeego ɓawo mum kadi sonnajo maɓɓe mo tawata ko ɗettanoɗo jawdi mum ndin jonna ɓe yumma khadija allahu ƴettiti on ɗon kadi ɗon noon hiɓe ka sonja kadi heddike kamɓe tun e sahabaɓe heddiɓe min nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe mejiti ha ɓe maki joni yomi yaw taif ɓeɗo simi yeytolla allah ɓen ɗon ko yimɓe ɓe tata ko heddota kawiraɓe am ɓe kontete no gasa ɓe jaɓay ɓe wernami meɓaɓe yettinira nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe seni ha ɓe hewte taif hewtugol maɓɓe ton ɓen e hoore maɓɓe ko waɗi ko immingol pay koye jonna koye kaaƴe immina bareji ɓe raɗo nelaɗo o ɓe fiɗi ɓe kaaƴe ha geleji maɓɓe ɗin barmi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ruttiti ɓe ari ɓe woni e ley leggal ɓe woni ɗon allahu tabaraka wa taala jippini jibril o wi jibril yewlandoɗa oɗo muhammad yaada kadi e ɓeɗo malaikaɓe jibrilu alayhi salatu wassalam ardi e malaikajo halfinaɗo pelle ɗen e malaikajo halfinaɗo ndiyam ɗan e malaikajo halfinaɗo hendu ndu mo pelle ɗe wi ene allahu won nelilam ha e mako ayo muhammad alayhi salatu wassalam si tawi hawri a newni a jaɓi nini ko newen new e mana newende ma nden tuwoni komi haddi yamirore ma nden mi ƴetta ɗe pelle molanaɗe ɗo ɗiɗi makka mi ƴetta ɗe ɗo mi cikka e hoore maɓɓe fo ɓe halko on saati nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki allahumma ghfir lahum fa innahum la ya'lamun ɓe ko yimɓe ɓe anda ɓe makani malaikajo on accu ɗon ko waɗi noon la'alla allaha an yukhrija min aslabihim rijalan ya'buduna allaha wala yushrikuna bihi shay'a no gasa allahu o yaltine e keeci ɓeɗo yimɓe ɓe tata ko rewaɓe allahu ɓe wotindina moarɓe kafide tawi makko a joyla malaikajo ndiyam ɗan kadi landi sifa ɗum ɓe jaabimo gotum mo hendun ɗum kadi landi sifa ɗum ɓe jaabimo gotum ani ɗo kogo kunni tun e sonjaji kamɓe ko ɓe naɓi ko wonɗon sifaji sahabaɓe maɓɓe ɓen kan par ce que sonjamo ɓe naɓuno makka on ɓe sonjino ha ɓe ɗetti sahabaɓe ɓe maki yahe habasha on tawoyay lamɗo ton mo tawata neɗɗo wonay ka leydi makko on tigi toñatake ɓe inni ɓe yehi ton ɓe sahabaɓe capanɗe ɓeni taynelaɗo no wakkili sonja on joni yo dugu e hoore maɓɓe kamɓe tun bilal ibni rabah ɓen gomɗini bilal sonjamo naɓi on ko allahu tun andittiri makko par ce que umayyatu ibnu khalaf o ɗettayno bilali o ɓortaɓe ha gasa o wallinoyaɓe ka hoore sahara ka désert ka nangen ɓuri wulde ɗon o wallinaɓe ɗon o ɗetta kaaƴi molanani ndi tawta o tonata ɓuri ngin ɗon wara o cikka ka reedu maɓɓe o lanna kadi o focca ɓe foccande molanade mo jogui ɓolɗe molanaɗe ɗe tata ko moƴƴiniraɗe guri wattude ɗum o ɓorna ɓoggol e dande bilali nden o jonna pay koye makka koye ɓe dasuno bilali e nder ɗate ɓurɗe yajude ɗen makka fop kono ɗum e ɗum ɗum bilali no maka ahad allahu ko goto koye hoore ɗum ɓe tabiti ha aboubacry siddiq hayni on noon soñdia yaani ɓe tawi umayyatu ibnu khalaf ɓe maki yeyam bilal umayyatu ibnu khalafin ɗetti prix jasuɗo wallini wi abdu hunde kaari mi yeyamo aboubacrin ɓe maki mi ɗetti prix kamɓe kadi ɓe towni prix bilali o towuɗo ɓe maki ko hunde kaari mi sottan umayyatu ibnu khalafin si jippini prix bilali on seydna aboubacry towna prix makko o ɓe yaari noon ha seydna aboubacry soodi bilalil prix molanaɗo towuɗo ɓe lanni ɓe rinɗini bilal ɓe jonniti hoore makko tawi
ammar ibn yasir kamɓe e baba en maɓɓe yasir e yumma mum e sumayya heferaɓen abou jahlin en no nangi ɓe haɓɓiɓe ka nangue ɗon okkortaɓe ɓe ñama okkortaɓe ɓe yara ɓe haɓɓi ammar e baba en maɓɓe ka haɓɓa ɗon ko ɗon letti heege e ɗon ka ɓe focca ɗon ha ɓe maayi mawɗo furɗuɗo on saati abou jahlin ari ndaari tawi oɗo sonnajo sumayya kadi ko on noon sonnajo taw attano warede si tawi modi makko maayi abou jahlin ari ndaari sonnajo on o ƴettimo o haɓɓi mo ha gasi o wallinimo kala ɗettu etti baabu ha gasi o cukki sonnajo on ka farju makko o lanni letti kadi modi makko ha on ɗon kadi maayi ɗum nelano alayhi salatu wassalam si rewino takko maɓɓe tawi ɓe ala doole ɓema kayno sabran ya ala yasir fa inna maw'idakum aljanna ɓema kayno muñe tabite e hoore dewal joomi mon ngal ande werde mon nden ko aljanna ɓaɓe lanni warde ɗeɗo ɗiɗo fewɓe hendi ammar ibn yasir tawi koye ɓe ɗettu dolokkeje maɓɓe janɗeɗen ɓe liiloyaɗe e nder ñallal ngal fop maggal ka sahara si lanni wulde ɓe ara ɓe ɓorta ammar ha laaɓa ɓe ɓornamo ɗen dolokkeje janɗe wulde ɗum ɓe lettiri ɗeɗo lettande ɗe tata e wawata sifaade ani ko seeɗani e gokkuntu wonɗen addande fiye gandu en ɓuraɓe barki en ɓuraɓe yiɗede ka allah idan si en memi ko ɓe memi kon haddito ɓe soñjamo ɓe heeɓi on ɗum allahu wi am hasibtum an tadkhulu ljannata walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله إن نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله wi onon on sikko on naata e aljanna hara heɓaali on sifa ko heɓuno aramɓe ɓen kon sonja masatuhumul basa tampereji basal e ko nande mum heɓiɓe wabbarra e lorraji ñaw heɓunoɓe wa zulzilu ɓe dillina jama maɓɓe on soñji ɓe tampini ɓe piiɓe raɗiɓe taƴiɓe allahu wi hatta yaqula rasul walladina amanu maahu mata nasrullah ha nelaɗo wuuridaɗo on e yimɓe gomɗinɓe ɓe wondiɓe ɓe dari ɓe wi enen hande tuma ballal allahu arata o wi ala inna nasrallahi qarib ballal makko ngal ko ɓattingal ɗum no waali e aya goo o landiti en o wi أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين onon sikku on naata e aljanna hara joomi mon tabaraka wa taala o feññidaali o andini ko homɓe e mon woni ɓe yimɓe ɓe tata ko tinniɓe e diina makko kanko homɓe woni muñotoɓe hoore albalawuji ɗi ɗum no waali o wi a hasiba annasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين yimɓe sikku wiugol maɓɓe tum min gomɗini ɓe wonnay noon hara ɓe jarribaka few allahu wi gomɗi men jarribike aranɓe ɓen dey wiwnoɓe gomɗiniɓe ka arande lawol fof min fawnoɓe sattede immorde heferaɓe men dara si ɓe jaɓe o wi koma allahu o jarriboɗe ɗo mofte kadi ko wannoon o feññinay o laɓɓina ko homɓe woni gonguɓe ɓen ko homɓe woni fenayɓe ɓen يقول وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وي الله on de siforali himo acca gomɗinɓe ɓen e koko wonɗon e mum ɗo mo kala si wi gomɗinɗo acca ɗum ɗo o wi koma wadde jarrabuye o itta soñjaji e yimɓe ayɓe dina kamɓe adda ɗum e mum fi honɗum ha feeña ɓe yimɓe ɓe tawata ko suɓuɓe ɓen ɓe tata ko fenayɓe naafiqiɓe kañumma eɓe yimɓe ɓe tata ko gomɗinɓe jaɓuɓe iman on idan neɗɗanke on ko yo jaɓu ɗum par ce que no woodi yimɓe goo allahu jantani ken o wi wa min annasi man yabudu llaha ala harfin no woodi e yimɓe ɓen neɗɗo mo tata ko rewowo allahu ka fongo o jaɓata natude nder few o wonu ka sera famina ko neɗɗo sunna wiya ko enen on fo joni noon on ɗon neɗɗo ida asabahu hayru nitma anna bihi si tawi heɓimo moƴƴere e nder ɗum ɗon o tabita o wona ɗon وإذا أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة على ذلك الخسران المبين الله تبارك وتعالى وي وند ستوي بونه هبي مجرب يهبيمو انتم ورتيتو e bone ko wonno mon ko arta si o nyaada nama si jite dundi nama o kamba nama o hulaki san o arta Allah wi khasira ad-dunya wal akhirah o do o perdi aduna o perdo e l'akhirah tawi non kanko tabaraka wa taala o wi ko ɗum wiyete al khusranul mubin
perdi ɓurki ɓangude ko ɗon haray o fo ko andingol on tun wonde kaɗo dina men ko dina jarrabuye idan ko goɗɗo kammanta on tan hul ko goɗɗo ñaɗanta on ta ɓurwen e dina ko goɗɗo piyata o wata ittu on e dina tabite gomɗinon jomi mon duumo ɗon e dina kan heddo ɗon e makka allahu no foti polgal o wi kataba allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz allahu on dey kanko himo windi ka lawhil mahfuz makko ha gasi o wi kanko e nelaɗo makko ɓen ɓe fowlay dey kanko non woni marɗo dole on kati parce que ko huwa alqahiru fawqa ibadihi ɗum waɗi si o wiyen kanko tabaraka wa ta'ala wonde ko kanko woni mo tawata dole makko ɗen no woni sengo dow jiyaɓe makko ɓe hay goto watamo dartade ɗum waɗi si o wi e aya bo kadi ka fodoje makko o wi walaqad katabna fi dhaburi min ba'di dhikri anna al arda yarishuha ibadiy as-salihun o wi gomɗime windi fi zabur imam al-hasan al-basri ɓe maki ay al-kutubul munazzala yani defte jippinaɗe ɗe mi windi e majje ɗe dendanagal min ba'di dhikri ɓaawo mi windude few ka lawhil mahfuz anna al arda wonde leydi ndi yarishuha ibadiy as-salihun o wi ko ronata ndi ko jiyaɓe makko moƴƴuɓe ɗum fodore makko molanade kanko allahu tabaraka wa taala ka fodoje makko o wi walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun o wi gomɗi dey menen konguɗi amen ɗin aditanike ɓeɗo jiyaɓe amen nelaɓe innahum lahumul mansurun kamɓe woni walleteɓɓe wa inna jundana no kunu amen gon lahumul ghalibun ko ɓe woni folayɓe ɓe ɗo kadi ko fodore makko molanade kanko allahu tabaraka wa taala nde foti fodore goo o wi inna la nansuru rusulana walladina amanu في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ومن دي بلت من ولين لا بأمن بن كان يوم أجيا بأمن قم بن كأدنى دو إن يلا ندرنغل يند سيدتو بن فوق بدارويتو يند تواتا بيدو ساكوتو بدينا ñafo ittaɓe gantoji maɓɓe ɗin allahu wi ɓe marana lette hiɓe marana kuddi kadi ɗon ko fodore makko molanade nde o fodi kadi kanko allahu subhanahu wa ta'ala o fodi kadi fodore molanade o wi wa'ada allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وي الله فدي بيم بتاتا كو غومدين بي موم بي غولي غوليجي مو شرطي كو لاندي كون كو دون الايمان والعمل الصالح وي كلا مون جوغيتي دون الله فدي ان الله لا يخلف الميعاد ومن اوفى بعهده من الله كانكو الله على واودو هنود اهديها يوتيمو وي او فدي كلا غومدين دو غولي غولي مو لا يستخلفنكم في الأرض ولنتني بكاليد كما استخلف الذين من قبلهم ولو لنتني نومت بعرام من كاليد ولا يمكنن لهم في الأرض دينهم ولا يمكنن لهم في الأرض وتبنتني بكالي وهن بكاليد حركان بجياني هوري مأبين كانكو الله تبارك وتعالى وي وتبنتنا بكالي كادو دين مأبي أي دينهم الذي ارتضى لهم دينك ولنا بكم أصبني بأتبنتنيك كهور ليد ولا يبدلن لهم من بعد خوفهم أمنا وي باوكو بهولينوكم بسودو ريوغونو واتتنا بدون ودنا بخولار بريوا مكهور ليد تاغوتي مبهلتا توا أنساء يعبدونني لا يشركون بي شيئا بونا يمبي رواي بمكانكم الله تبارك وتعالى وي هربك في تتايما إذن إيرو بيجي yon eto labbi non anniye mon on wona ko wonɗon jokkirde ɗum ɗo ko sabu allahu wona fi yon mante wona fi yon heɓu teddungal ka aduna wona fi hay hunde ɗum mum ɗum habbitoɗon kala jarrabuye arɗo andon nelaɗon ɓe maki hadise wonɗo ka tirmidiyu hadise anas ibni malikin ɓe maki inna idama aljazai maa idami albala wa inna allaha ta'ala ida ahabba qauman ibtalahum بماكي فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط بماكي ونن جدي مولو دين no wondi e jarrabu e mawnu ɗo
ɓe maaki kal allahu si yiɗi yimɓe o jarriboto ɓe maande allahu yiɗi goɗɗo o jarriboto ɗum waɗi fewno Abu Sa'id ɓe landino nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ayu nnasi a'damu bala'a yimɓe ɓen fof ko homɓe ɓuri mawnude jarrabuye nelaɗo on ɓe maaki al anbiya'u ɓe maaki ko annabaɓe ɓen ɓuri mawnude oya landi summa ayi ko homɓe kadi hikkiti ɗon nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki al amsalu fal amsal ko kala hikkiteɓe ɗon e moƴƴugol e hikkiteɓe ɗon e moƴƴugol ɓe maaki neɗɗo on si gomɗal makko ngal tiiɗi jarrabuye on tiiɗa si gomɗal ngal loyi jarrabuye on loa iɗon jagga si tawi a jokki diina tawi no ɓutti yeeso no ɓutti ɓaawo no ɓutti ka arɗa wo ko saɗi ko tooli ka arɗa wo kumpay kun no kelɗi gooto aybinaali mo wi ko jokkuɗa on ko meere ko fenande puisque elaɗon ɓe maaki iman on towa tun jarrabuye on tiiɗa iman on lowa tun jarrabuye on lowa joni noon si iman o ala jarrabuye maayi ɓe maaki ɗum allahu si yiɗi yimɓe o jarriboto amma radiya kala wertorɗo jarrabuye on falahu rida mo marana weltari ka allahu kala mo allahu weltani cheikhul islam ɓe maaki allahu tikkantamo wonade mo aljanna o danda mo yiiti woman sahita kala tikkirɗo jarrabuye mo allahu jippine hoore makko falahu suht allahu kadi tikkanemo kanko le wi oman yahlil alayhi gadabi faqad hawa kala neɗɗo mo tikkere allahu nin saaƴi e hoore makko ara malkisama dan aray ko ɗiɗo piiji jogitoto ɗon goo laɓɓinon anniye mum on moƴƴa ɗiɗi jarrabuye on ko tiiɗi wo ko tiiɗi goɗɗo ko añi on wo ko añi on tabi ton wonde o wawata hewtinde on sina ko joomi mon hoddiri ko tati on ko hikketi ɗon kon wakkilo ɗon hattirde wakkilagol wono yimɓe ɓe tawata ko jogitiɓe tañƴini bal felliti wonde allahu on fodi on o okkay on polgel few jon noon honde tuma ngal arata bani adama no hawji ton wa khuliqa al insanu ajula wa kana al insanu ajula ono wiyen wonde ala inna nasrallahi qarib kanko ballal makko ngal no batti idan tabi ton e hoore ɗum ɗon etto ɗon kadi hattirde etagol ha heɓon ka jangon neɗɗo mo tata ko kelɗuɗo noddanowo sunna laaɓuɗo on moƴƴa donc hunde nde tata ko hanande wattanede hakkille mum moƴƴata sey ɗum non tiiɗinta on sina ɗum ɓeɓe mi yiɗo fanni makko e juuɗe maɓɓe ɗettoton dars kara hanjo yaara yeeso kara han on jangay bindinilgoy kono iman o kara han e sey karamo ko ɓe makay ɗo ya jango e juuɗe goɗɗo taw ndaaru alhaali makko on no o wayno ko ya ndaaru mo ha gasa waɗi si tawi oɗo karamo kojo tedduɗo imamu malikin ɓe makayno inna hadha al ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum ɓe makayno ande galɗo gandal ko dina mon kanno joni noon ɗaɓɓite moƴƴa ko neɗɗo hombo ɗettoton dina e juuɗe mum ara ɓe tawata fayɗon meɗen ɗumanni e laawol wawdi hara yondinoray ɗiɗo wasiyaji هذا وبالله التوفيق وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا والكسل كلا والبي والإبانتل